Omukyara Inidi Kanyinyuzi akaheza ekibiina kya mushanju nukwe kuruga omu ishomero akazaara kandi akatandika kukora ogw'okubeija konka obwa hati ahabwa emyaka 8. Kanyinyuzi Inidi w'emyaka 43 ey'obukuru ow'amazaara 3 ayekoreire izina arikurabira mu kuteera amatafari hamwe n'okugaguza. Kanyinyuzi arikugambaho n'omunyamakuru waitu nagira ngu akatandikaho omurimo ogu bwanyuma y'okureka ogw'okubeija ogu yabaire nakora kandi nukwo kushwerwa akakwatanisa n'omushaija we. Ndiko omulimo guno ogw'2018 obu naswirwe omushaija wange nasanga nakora omulimo guno nahurira nyegombere nti anyegesa omulimo guno tugukole babiri. Atambere mubi akanyegesa twatandika kusamba obudongo twatandika kuteera amatafari. Ahabwa emyaka ehingwire Kanyinyuzi nagira ng'okuteera amatafari kihindwire amagara gabo nkeeka na munonga omu by'entunguuka. Ebirungi bingi nyihira mu enju emukorora egi ya permanent omushaija akamusanga ali mu nju ey'itaka twakwataniza twayombeka enju egi y'amatafari tuhiramu omulimo ogundi gwa outside catering nitucumba amagenyi tucumbira abantu 10, 12 twine ebintu ebyaitu awaitu tukupangisa. Nobukirabe kiri kityo orugendo rwetu rubuziremu bizibu Inidi yatushoborera bimwe aha bizibu ebyarikurabamu omu mirimo yeye egi. Obulemeezi obunyakulemu harimu obulemeezi obwa enku zikatemba muno role nibagiseera nosanga otiire amatafari obuzirweze enku kandi harimu n'abasuma obw'okwokya gamazire amatafari kushya abasuma bakuja ababloka bakuja gapakira abo nibagayiba muno nibatalabaniza nibatokesa. Kanyinyuzi nashoborera okuwa amatafari erugaguza shiringi 250 omu sizoni y'enjura kandi omu sizoni y'omushana shiringi 2 arikwihamu emitwaro 40 buri wiki kandi ahandi akarenzyamu. Turikugambaho n'abashaija abarikuteera amatafari hamwe n'abatuura omu rubuga rwa Fort Portal abakazi nka Kanyinyuzi n'abandi abarukora emirimo endijo ey'omutaano ebi nibyo bagamba. Kana yandara kuonka atine mulima akira akoleki guno mulima nagukora kasta aba namanya ngo natasha natahize kai ebi byo kwikara mu bara nanywa amaro abakutamira abo akira akoleki akora guno mulima gumufora bize kale ni yonse itulumu niyo tukutambura emirimo tutuine abandi nosanga tebasomere saza nona bintu byogamba osomere nofuna mulimo sango mukazi tosomere atya bitu tuine tokuseka naona banasere cyokulya nasere ntasha 12 nkwara ibisaho na family yokora mirimo y'abasaija tikiri kibi habuko mirimo y'abasaija nyine musente hati ngo kuteya amatafari oba wajya kuombeka noba nofuna musente no kujanja abana bawe no baherera no baburi mucyona sambuzi bukasoboye n'amani. Kanyinyuzi Inidi yashaba abakazi kwejumbira omirimo y'engaro kandi eyo mutano nuko babase kwetungura hamwe n'amakagabo. Nimba terera kwekamba kukora hakubensi nwefunzira tosokulinda ngo omushaija arakukora buli kintu arakikwikiyaho nangu akonyo sazo ntindinda nkaito tindinda rugoye tindinda ki buli kintu kyona tukwataniza nkekiyaho betata nosanga ali abakazi nalinda akavera nalinda urunyanya nalinda akatunguru nalinda sabuni eki nikibahabura bekambe bakole nuko basobole kusobora ubumezi bwensi batakwenda gukora baba bantu ntina konda abagamba okuba sazo no muntu asemeri kwekora busata sokwa busana nayetaga obe nokora kwe nawaba akongererera tusakwijoka mugamba okamugamba ngu rundiki mpayo sente to ikalire obwetu rukwijirura heihi no kujaguza ekiro cy'abakazi orugendo rwa Inidi nurworeka oku abakazi bagumize mu koreka okwehayo obumanzi hamwe no gukora munonga omu byanga bitari bimwe na bimwe gasha kwa Justin Nyakaisiki omu Fort Portal ahabwa Tayari West.